Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz sizlerge dünyada jana ahiretde kıynalbasın üçün özünün berekeli nasihatlarını aytkan mübarek berekeli hadislerde eğer oşulardı jaşabızga alıp gelip amal kıla turgan bolsok Allah buyursa dünya ahirette payda boladı. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan İnnema şifa'ul ayyi as-sual. Bilbegendik bul bir oru. Anın darısı surap taktao degen. Adam balası bir nerseni toora emes jasayt eki sebepten. Je bilbegendikten, je esinen çıkarıp koygandan. Oşo bilbegen nersesin taktap, surap bilü, bul oşo bilbegendik orusunun darısı. Taktap suraganda biz kimden surayбыз? Öz yaşagan jerde, özümüzün meçitin imamından surayбыз. Kanday surab bolsa? Bizge aytып beret. Anan suraganda oşunun jawabı kanday bolsa men oşondoy kılamın degen niyette suraş керек. Özümüz bir jagын tandap alıp anan oşol jagын kim aytat ekende biz debеш керек. İnnemal a'malu bil xavatim. Çınında amaldın kanday ekendigi akırına karap bolat. Adam bir işti jasap, albatta ortaga kelgende kişine zerigip, çarçap, jalqoolonуп kalıp, biroq ayagında kayra sonun kılıp bitirip koysa, oşol akırı kanday ekendigi etibarga alınat. Esepke oşol alınat. Misalı, mektepte Жақшы окубай, анан акыры bir эки ай калганда өтө көңүл буруп, жакшы окуп, жаттап жүрсөз экзаменден өтүп кетет. İnsanın жашоосу дагы акыркы бөлүгүнө көбүрөөк каралат. Ошого бир дагы адамды жашап жатканын көрүп, адам бир нерсе деп айтпаш керек. Бул намаз окубай эле жүрөт го, günah iş kılıp ele jüret ko bilbeyiz da mümkün ömrünün akırkı bölügünde uşunday bir çın dilinen Allah'a kayırılıp jasagan kata kemçiliklerinden Allah'tan keçirim surap oňolup tüzdölüp kaytat büt ömrünün bardığı oňolup ötközgön jaşoosу bardığı keçirilip anan kaytat. Biz bilbeybiz kimden akırkı wagtysı kanday bolot. Oşonduktan Allah'tan soraş gerek ya Allah. Jasagan amallarımın akırı sonu iyilikli bolsun dep. Peygamberimiz de oşunu köp dua kılat ele. Ama Allah saktasın bir adam tüz жүрüp ele adal kesip kılıp жүрüp günödön saktanıp жүрüp akırkı kezinde bir uşunday kokusundan bir günah kılıp kalıp anan oşo günödün üstünde kaza olup kalgan bolsa bul korkunçtu. Oşoga etiyat boluş gerek. İnnemal qabru rawdatun min riyadil cenneti aw hufratun min hufarin nari. Biröni alıp barıp biz jerge koygouz. Üstüne toprak salıp koygouz. Mürzönü jön ele bir çunkur dep elestetpegile. Bul hakikatta beyiştin bakçalarından bir bakça bolat. Je tozoktun çunkurlarından bir çunkur bolat. Oşoga mürzönü körgöndө oşol niyette karaş gerek. Musulmandardık Allah buyursa en beyiştin bakçası go degen jakşı niyette. Mürzöge bargandın barıp oşol jerge oturup kişine oy jügürtü kebir orularga dagı payda anan adam balasının özüne ötö köp paydası var. Kebirler kıjalat bolat go jaşoodon, stres bolup jaşoo. Oşo mürzöge barıp turup otursa jakşı bolup kalat. Sebebi kançalık kıyınçılıkta bolsa da tiriw jüret go. Bul jerdegiler bardygy bul dünyada jok. Oşolordu görüp adam özüne kelip kalat da. Dünyada kıyınçılıktan kıjalatçılıkka düşüp kalbaş gerek. Kıyınçılık barına bir dele kelet. Bирок kabul alganga karap turup kebir adamlar ötö oşonu jakın, ötö tereň kabul alıp alat dagı orup kalat. Oşonduktan андай оорудун дарысы да жок өзү. Кыжалатчылыктын бар таблеткасы жок. Кыжалат болгон адамга дем салса дагы пайдасы жок.
Kıjalatçılıktın tüzdölüsü adam özüne özü dem beriş gerek. Oylanuş gerek. Allah'a şükür tiri ücret ko. Elhamdülillah. Ümit şeytan gana ümit üzüp koygan boldu. Sebep şeytanlıkın Allah çeşip koygan tozokko kiret dep. Şeytandan başka her bir adam hiç kaçan ümit üzbeş gerek hiç kaçan. Oşo kıjalatçılıktın orada emes da dünya. Kıjalat bolgan adam bir dünyalık işte kılgısı kelbey kalat, namazda okusu kelbey kalat. Kıjalatçılık degen emne adam meyesinde daima emnege uşunday boldu, emnege maga uşunday boldu degen oyga batıp kalgandığı bu kıjalatçılık. Stres, arıktayt, immunitet düşöt, türdü oorulary kozgolat. Oşoga insan kıjalat bolboş gerek. Tura bir sunov keldi, orusa darlanış gerek. Bir sunov keldi, oşol sunovnu kanday oşol sunovdan çıgudun joldoruny karaştırış gerek. Kıjalat bolup oturup alsa eçtikege jarabay kalat. Köp adamlar oşonday oru men oruyt. Özgöçö Allah saktasın eger ayal kişiler oşonday ahvalda bolsa baldarına ötö köp ziyany bolat. Süt berip jatkan baldarına je kötörüp жүргөн baldarına ötö ters teskeri tasirin тийгизет. Doktorlar da aytat. Doktorlar oşoga aytat, sizge kıjalat bolgon bolboyt, kıjalat bolboңуз деп köp aytat ko. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Momun adamga jakşılık bolsa Kudaya şükür deyt. Kişine kıyınçılık bolsa sabır kılat. Şükür kılganına da sıylık, sabır kılganına da sıylık. Kıjalatçılık sabırsızlıktın emes, jıйынтыгы. Misalı birödün bir jakını kaza olup kalsa, tura adam ötö köz jaş agızat, jürek ooruyt, kaygırat. Bul бар nerse. Bирок emnege kaza oldu degen kıjalatçılıkka düşüp algany tуура emes. Aylap anan köp wagt ötse dagı jüret koto bardyk adamlar tiri ele jüret emi uşul ele ölüş gerek bile degen kıjalatçılık kaygırgan mesele jok. Köz jaş agızıp ыйлаган mesele jok. Bul har bir adamda bolgon nerse. Bирок эми kıjalat bolup algan mına uşul bir oorу da. Şu mürzöge barıp durup oşol жерге otursa, jatkandardy karasa, anda dem bolat özüne. Degile mürzöge bargan paydası köp. Oşol tanışları bolsa, jakındары bolsa, oşolorgo Kur'an okup, kişine oturup oşol jerde kaytsa, günögө bolgan kızıgı ketet adamdan. Kaysyl bir adam kandaydır bir günödөн kutula alбай atsa, mürzöge barsa, kişine oturup gelse bir kança jolu. Anan ketet oşolçu. Kimdir birөө misalı tekebirçilik orusundan kutula alбай atsa, barsın oşol жерге. Barıp kişine oturup karasa kimler jatkanım. Anan tekebirçilik kılgısı kelbey kalat. Nege? Bari bir akırı uşul jaka kelet eken o adam. Tekebirçiliktin ne paydası var deydi. Yub'asu kullu abdin ala ma mata aleyhi. Her bir adam emne kılıp jatıp kanday avalda bul dünyadan kaytış bolgon bolsa, kaza bolgon bolsa, oşol avalda tirilet. Jakşılık kılıp jatıp adam bul dünyadan kaytış bolgon bolsa, kıyamat günü oşol jakşılıktın üstünde turat. Misal darat menen namazga baratıp, je bolbosa biröөгө jardam berip jatıp, oşol ahvalda, oşol situasiyada adam kıyamat günü tirilet. Oşoga har daima jakşı niyetde bolsa, jumuşka baratkanda, үйгө kelatkanda, misal jumuşka baratkanda adal kesip kılayın, үйгө kelatkanda үйдөгүлөрдү ziyaret kılayın. Har daima bir ele meçitke barganda ele sooп işteybiz emes. Adam balası har bir kadamında 8 saat 10 saat jumuş işteyt bir adamlar үйдөн çıgar da niyet kılsın. Men adal kesip kılgan baratam. Uğurluk kılgan jok. Adal kesip. Kaysıl kesip bolsa bolsun. Kanday kesip bolsa bolsun, adal kesip niyet kıldı men. Bol, үйдөн çıkıp kayra kelgençe sooп iş.
Bul oşol ahvalda ölse soğup kılıp jatıp ölgen bolot. Bir ele meçitte namaz okup jatıp secde kılıp jatıp ele ölse al jakşı. Niyeti jakşı bolup emne kılıp jatsa oşol niyet menen turat. Jumuş бүтүп үйгө keldi. Үйдө atası var, apası var. Atamdı, apamdı ziyaret kılayın. Baldары var, baldarını ziyaret kılgan. Jubayı var, lары ziyaret kılgan. Үйгө bir nerse ala barsa har bir kadamı soğuptu. Sebep adam balası үйüne bir nerse alıp kelgeni dağı soğup. Sebep adaldan alıp kelet adaşon. Kanday ahvalda adam balası bul dünyadan kaytsa deydi. Oşonday ahvalda kıyamet günü tiriler. Kafa bil mar'i kaziba yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Adam balasının çınçılbı je çınçıl emesbi oşonu biliu üçün karap görüңүz, uqqanın süylese demek kalıp çıken deydi. Adam uqqanın süyley berbeş kerek. Emnen uqsаңыз, azır emi telefon kavarlar kelet. Kanday kavar kelse oşonu bir taktap tuura emesbi, falanca kaza bolup tur desek kişine toktop turuңуз, başka jaktan da kelsin oşol kavarlar. Mümkün katı orup jatat dese birөө sizge şaşılıp ele kaza bolup tur dese, ananız kaza bolup tur deseniz ertesi günü үйүңүзгө kelip kalsa kıcalat bolosuz. Oşuga uqqan kavardı daroo ele şaşılıp men birincilerden bolayın dep taratpaş kerek. Kичинекей балдарды алдайт го. Кичине жумуртканы алып, мына бул короз bir жылда bir жолу жумуртка тойт. Бул короздук десе ишенип алат эле кичине балдар. Ошону ишенбеш керек. Ошонду. Азыр ушундай доор. Bir nerselerdi taratышат элдер бири-бирine чынбы же калппы билбейсиз да. Uqqanın ile aytkan kalpışının belgisi değil. Anan ne kılış gerek? Uqqanın tasdıktaş gerek. Anıktap taktaş gerek. Çında öyle oşunday mı? Hazır oşunday doktorlar koyuyor. Saviz jeseniz bunday bolos. Kartoşka jeseniz bunday bolos. Siz anı uqtuңuzda biröge tarqattınız. Doktorlardan taktağınız. Doktor çında öyle şu kartoşka köp jese jakşı bolot. Yughfaru li şehidi kullu şeyin illa deyna. Bir adam Allah yolunda жүрүp, ajıga baratıp, ilim alganı baratıp, oşol jerde kaza bolup kalsa şehit bolat. Şehittin bardık günösü keçirilet, bir gana karızı keçirilbeyt. 60 yaşta bolsa misalı, 60 yıldık günösü ne olsa olsun. Büt keçirilet, birok biröödөн karız algan bolsa oşol keçirilbeyt. Meni bildiret. Şunçalık darajası çoң bolsa dagı, şehit bolsa dagı karızın töleş gerek deyip. Oşoga adam dünyada hareket kılış gerek, töley albay turgan karız albagangaç. Özü karızdı biz acılıkka barış üçün karız albayбыз, turabı? Al bolboyt. Үй салыш үчүн карыз алабыз, машина алыш үчүн карыз алабыз, той өткөрүү үчүн карыз алабыз. Эми ошону bir байкаш керек адам. Төлөй ала турган болсо, азыраак алса, ал эми анчалык акчасы жок болсо, ошончо чоң той кылуу милдет эмес го. Карызга алып ажылыкка барган болбосо, бирок карызга алып той өткөргөн кантип болсо, тойду дагы мүмкүнчүлүккө жараша. Siz 100 kişilik toy kıla alasızbı? Sizge mildet emez 200 kişilik toy kılın. Hiç kim kapa olmayın. Hazırdağı keybir adamlar kündö elder toyga çakıra vergenden şu çakırbasa ele deydi. Siz oylamanız palançını çakırbasa kapa olodunda büt barın sanap gelseniz 250 adam oldu. 250 adamlı çakırsanız akçanız jitpeyt. Yok. Siz 100 kişini çakırınız. En jakındardı. Kalgandar kapa olmayın. Suyunet jakşı oldu. Çakırmadı dedi. Alemi sizde mümkünçülük var mı 200 kişilik? Anda karız albay kıla turgan bolsa adaldan mesele emez. Bizde bugün oşol mesele olatpay otoganda. Oşonduktan karız bul şehittin de karızı keçirilbese, anda jönököy adamın karızı keçirilbeydi hiç kaçan. Oşoga karız albaganга hareket jasaş gerek, alsak Vaqında tölөгөнгө hareket kılış gerek. Hazır karız algan adamlar öte sonun bir emeleri var. Misal 1 ayga, 2 ayga karız aldı. Karızdı kaytara turgan möhnet kelgende ne deydi?
машинем сатылбай атат дейт. Карыз алган учурда мындай шарттар жок эле. Машинем сатылса берем, же бир тууганым чет өлкөдөн жөнөтсө берем деген 2 айдан кийин кайтарамын деп сизге керек болсо ант ичип берем деп, карганып дагы берем деп алган да, кагаз бүт жазып берген, бирок убактысы келгенде биринчиси таппайсыз. Тапсаңыз, не дейт? Ушу машинем сатылбай атат. Анын машинеси да ушу сатылбай турган машинелерден да. Бир адам сизге карыз берди, бул өтө чоң жакшылык кылды. Өтө чексиз чоң садака бергенден дагы сооптуураак иш кылыптыр карыз берген адам. Эми ошону өз убагында кайтарып берген, мына ушул мусулманчылык, ушул эркектикке жатат да. Бүгүн айтылган вакытта карызды кайтарып бере турган адам тапсаңыз бар го, мен айтам, ошол олия ошол адамчы. Чын. Артынан аңдып жүрсөңүз, учса дагы керек ошол адамчы. Кичине мында анча-мынча кичинекей суулар келсе, үстүнөн учуп дагы өтүп кетсе керек суудун үстүнөнчү. Эгер вагында карызды кайтарса, айтылган күнү карызды алып келип берген адам болсо, бул же периште, же олия да. Себеби биз кайтарбайбыз. Бир себеп карызды алып жатканда ниетибиз ошондой эле. Бирөө айтат экен да, бир жумага карыз берип тур деп. Эгер бир жумадан кийин сизде акча боло турган болсо, бир жума чыдап койсо болбойбу? Анан өзүңүздүн акчаңыз келет деген. Бул жалган да бул. Ким бир жумага карыз бер десе, 10 000 сом сураса, 500 сом берип туруп айтыңыз, мына сизге жардам болсун, карыз бере албайм. Бир жылга десе башка маселе, себеби бир жылда 4 мезгил бар. 100 000 сом карыз сураган адамга тууган болсо, таныш болсо 5 000 сом берип коюңуз, жардам болсун деп. Бербеди деп капа болоюн десе бердиңиз. Алдап кетейин десе берген жоксуз. Ошого кээ бир адамдар туура байкабай эле, эсеп кылбай эле, көп карыз албагандыктан, алып алгандыктан кайтара албай, кээ бир адамдар болсо деле кайтарбай жүрө берет. Чын. Болсо деле кайтарбай берем да. Себеби сиз кичине капа болосуз, кичине кыжалат болосуз, кичине кат жазасыз, телефон кыласыз, андан кийин кутулат дейм. Жарым саат болсо, андан кийин болду, жүрө берет. Кийинки жума кайра бир кыжалат болосуз, жүрө берет анан. Şu karızdan kичине korkpой kalganбыз, açığını aytkanda. Ошондуктан туугандар карыздан корколу. Карызды вагында, ал айырмасы жок, сиз адамдан карызсызбы, банктан карызсызбы, мамлекеттен карызсызбы, мусулмандан карызсызбы, капырдан карызсызбы, айырмасы жок. Карызбы? Карыз. Мындай деп ойлобош керек, баары бир жаназага келгенде баары кечирип салат экен го, жок, кечирбейт эч ким. Ким кечирет? Өзү кыйналып жүрсө. Ошого карыз албаганга аракет жасайлы, алсак вагында кайтарып бергенге аракет жасайлы. Аллах Таала ар бирибизге вагында карызды кайтарып берүүчү мусулмандардан кылсын. Олия жана эркек мусулмандардан кылсын.